And then so mena wasemo akwa Adom TV bedroom health tips. So 5 minutes bia juada de kosi fia de rade dom ye ne a yenye nim de phone won di nkomo wo yapom di mo nsam wiki mu ye wo kolebu bens unit ye ntiame abaha ene se hye ne doso ade anke yenye betimi a prevent nti ade na doso sa enu nti ena ye di kan ye di hu nkomo dada ne ene na wochi mu ye hwe prevention eho ene ne management enra yaka insohie enkwan no ne ade esia ne wo se wo ye enimanimu ye ansana wo de no aba hospital ne no ye behwe eja nso eja ahye wo management no so etesey obaifia ye mo akwaba ye da se papa wadaro ma uguso a wo kire ye ti ye hwe eja nso enti mede fra no behu se mede first aid ni nyina efra yes sene a mo amu fie no amu hwe ye no se ba se bibi sa sia obetimi aso no ye fa no eja ana saving gas ana bibia eja a wo yusu e wo fie member ne mben emfa se curtains okay enti me fan se wo ye aduane e wo eja de ana se wo jade ehia curtains tenten okay obia wo jade no o curtains e ho na e hange kete kra member ne nya tenten se ne eja to ho a wo betimi aso ano ntem eja no o gas no member ne mben o cylinder no okay o stove no baby a stove no wo no ma emu ntwe se beye kra o cylinder no enwa abonten na o stove no enwo inside anajo ba beda akronfo nti watam wade de aba inside okay ade achi a wasan atam wade de akwakosi abonten mema ne mben okay se ben a eno so boa amaja etimi to eho ntem se ba se eja to mu na eja ato watade ana se eja ato efie eden na ese woye eja to watade mu na ehyepe obronyi say stop drop and roll okay stop drop and roll okay gina na daho okay na muni de mu atofie mu he na ugina mu ato watade mu okay wunye dwane a enframa na udi dwane no enu be ma ahyew nti wo be hyepa na momunya kukuduro gina ho se obi anim se eja tomatade na magina na mada fompe eja ne dum okay efise enframa ne nya kese e wo fom se wo muni a na mom se wo tremika enframa na no efa ne te sese na wo de enframa e soja no ubomu sa na ebom enti menkai mo ya obatubo ye be kai se student bi no mu di agro bi na omu di eja university bon se na obi suja na eja na tonata di mo so na fofo ne fu se na odi drimika udrimika ni nyina na ehyew mo enti ansa na ne na fofo ne hu se da bi eye aja na ehye no nti no drimika no na ahyew nti se eja eto watade ba na hu se eja to bi atade mu a chinipa no gina ho na fa ne to fom no role uwi afensuo fo no okay nti unya yesape na edum eja no na fe wapepa no ho fefefe okay na odina ko hospital enu so hu hia yen pa efse yemu bebre ni ya yenim se eja to yemu awie no ato ya tade mu no yesi me kwa hwehwe sekan me kwa hwehwe knife nti me betwa ansana me hu dia meye ena se eja to fia maame tremika fifie honom janiama na aka no na enhye na save your life sa enframa smoke no a ekowu mu no ehye wahrawa okay smoke na any inhalational burns a kill more than dia enipa susu okay enti obi wo honom a na ne car etu wusie na wo car di akire na saa mframa tuntum na eba wo honom ya wo nipa kono ya hwese den na ya wo hu wo hu wo se wa start se wo bowa saa de ni nya sipe no hu se wo hye wahrawa wo hye wo lungs nti smoke ye bibia se ehye wo fia menka se me kofa me tv me kofa me radio me kofa me phone me kofa me se dwane film okay
udwane fima na wa save your life ye wo no na sa ne ama no na nka ho but urem a enu mom no nso kwa koku na wawu yada se anti safo a ompo na ye tene nka na wotwe mu entete a wode ma ye no kwan ye nyina e be faso na eja no esie no ne ye be ye a prevent ya na ye be boye ho ban e ho nkomo endpoint homeopathic clinic adaroma na nkomo ye de bro wonti ofa number no screen le so a e be ye nda ochina nkwa ho de wo hwa fia amankwa tamaklo ne anti safo a betwa so e wo ye nkomo ye